لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On hiwrama hiwrango l'islam ya jamaatul muslimin. En hewti kaddudal men belwi ɗo ka galle alhaji Ibrahima Bari, yo allahu on yaafoɓe o naada ɓe aljanna. Karamo ko men Oustaz Abdoulaye Ba Senike hiɗen fuɗɗade darsuji men ɗin e jumare nden hande ko darsuji nayi wonɗen e finade. Darsu mo wonɗen e fuɗɗorde on ko darsu men fiqhu sunna on ka deftere aranere hiɗen fewndi e fi julde nden hiɗen jokkodiri e mum gila neeɓi ha joni hiɗen jokki o lannali taw so gayni ɗon darsu men ɗimmo on yahen ka sharhu riyadu salihin. Darsu men tammo on yahen ka deftere insahu sahih. Darsu na yaɓo e mo wonɗen e hombirde on no wowiri noon ko tafsirul qur'ana on hiɗen fewndi ka simore huudi. Haray hiɗen fuɗɗade darsuji ɗin inchallahu. Haray tawaɓe ɓen ka lawol kisal ɗo kadi ɓe ɗuuɗi neɓata hara ɓe ɓuuri en ɓayi ɓe timmiɗo nogaye ɗiɗo. Haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiɗen fuɗɗade darsuji ɗin inchallahu. Bismillah Oustaz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabati al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ra'yu al-fuqaha wa fere karamako ben fi salati inde do julde ba'da subuhi. Julde ko bawo subaha wal asr bawo wal salat. Julugol ɓawɗi ɗo waɓatoji ɗiɗi yara fillike ma yarano yiya jumhuru al ulama ɓurɓe hewde kalama ko ɓen jawasu tagago kada yiɓɓutugol alfawaid feƴƴuɗen ba'da salati subuhi ɓawde subaka juula wal asri ɓawde alan sala juula yiɓɓutugol len ɗon feƴƴirde on tiɗen on ɗon sanga nde gawli rasulillah sallallahu alih w sallam saabu ma ko naaɗo mo jaman kisowene muɗum on o man nasi yawmo jiɗi salatan julde fal yusalliha yo julde isa zakara so anditide ɓe naalo e habbo ha sanga kareji andi ɗo ko julde farla nen wiya julde farla nen so ino so nenni yo anda joni sirta garoyo on e tawa mo wonde wonkin rawahu al-Bukhari o Muslim ɓeɗuɗe filli hadisa wa amma salatu nafilati amma soko julde nafila o faqad kariha gonɗi añi julgoɗi ɗon sa aji min sahabati immorde sahabaɓe e ɓen añuɓe ɗum julgol nafila ɓawde alan sala juula ma ɓawde subaka juula aliyun sayyidina aliyu ibne mas'udin wa zayd ibnu sabitin wa abu hurairata wa ibnu umara wa kana umaru yadribu ala rak'atayni ba'da al asr latno sayyidina matoɗe no foccayno yani e piyayno woni julgol ɗiɗi ka tayyati awajan arto ka tayyati l masjid on hiwrango julde nden andi ko no juure ne hiwrorte andi tan andi ka goɗɗo ka galle goɗɗo assalamu aleykum nafirta joni tawi tuna jooɗi ka yette ala e goto est ce que reɓolɗa joni ɗo anen ka julde ɗen kadi sa witi ka julde ɗon kadi ko ɗum ɗon julde ne hiwrirte koye ɗum tew dade si joɗɗa ono ñande goɗo woni sahabajo goto naatuno kadi woni tawinaɗo no hutubude hewtumo jooɗi on ɓeyni si o juuɗi tarani ɗi ɓenni o ɓenni ima juulade holli ya ko onti juul ɓenma juulade o wi noon wa sunnat sunna alwudu o sunna sallagi on kadi fi haseni lwaqtayni e ɗi waktuji ɗiɗi sa salligi ke o sunna andi no andi ko hadis non solo maaki lande sayyidina Bilal ko hen ɗum waɗi e golle golluɗa ɓurma jittinde golleji ma ɗin ka islam o henni womi andam mbiɗa waɗa goɗɗum ko sinat ma kala mi laɓɓintinimi juule taw emmeɗe ko Allah moyi koye mi juulu laaɓal ngal iwde ma ke awa ko ɗum ɗon waɓe nani to teppe ma ɗen ko aljanna
wala jana mo istidlalan ka dal nako bi salati julu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna zuhuri bana ba'da salat al asr dal no na juli na sunna fana on ay tara yani rawatibu jeden bawande alan salat julano dal no dum non wal hanabilatu ahmad yanko bem zahabu ben yari ila hurmati tatawwu'i ولو له سبب في هذه الوقتين وحرمة ولي لأن ركعتي الطواف لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار. نعم فهمت. wala nabila tamal yanko ben yani ko jokku be imam ahmad ibn hanbal zabu be yari ila hurmati hurm ngado hurm yani teddungal at-taw wargo nafeden te gatte den wala lahu sababun haysitayna wonen sababu fi hazaini waqtayn di waqtu jidi illa ko narakatay tawaf okay joni awa ko andi ko sanu harmade ɓe ko haɗugo harmugol ɓe yaari harmugol ɗiɗo ɗen ɗeɗo gatte ɗeɗo naafe wala law sababu hay ɗum mari sabu fi ha sayni waktuji ɗum nde waktu toon mbawata nde ala sa juula e ɓawa nde ɓawa juulede alan sara on e ɓawa subaka onde juula kono ɓe ittintini illa raka tayli tawaf koye nadar ɗiɗi kawangago kaaba wani ko ɗon tuwangede arna fof li hadis sabu hadis jubayr ibn mut'im wonde annabi sallallahu alaihi wasallam qala makino ya bani abdi manafi kono yo geɗoɓe abdi manaf la tamna o taw haɗu ahadan hay e goto tafa wangiɗo bi hadal bayt iniɗo suudu wa salla ayyata sa'atin sa'a o wangi o juuli kala sa'a mo faala o tan haɗumo min laylin aw naharin foti ko jemma mañalol ma o tan haɗu e waɗa ɗum rawahu ashabu sunani wa sahahu sen hadison ibnu khuzaimata wa tirmisiyu ɓeɗo sen hadison waɗa ɗum andi yande jumhur ɗum ko yaari wonde man ala haray naafe ɗen te waɗe ɗen ɗon ɓeya kan dalino sabu naal waɗi ɓarino rawatibu bada asr ade zohri bada asr abe ndeya kesa نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انقدرت من شرح رياض الصالحين يعني أن الله تعالى ثم ذكر نعم ثم ذكر زر بن خبيس لصفوان بن عسال أنه حك في صدره المسح على الخفين بعد التبول أو الخائط. عندهم زر بن خبيس وجانت صفوان بن عسال أن صفوان بن عسال من صحابات كم ولندي أنه حك في صدره نونغانا كبر مكو مثلا كبر مكو في مسجل فوجي دي باوند وونتي يبي ndiyam ma ndo yahugo ñanango nde bawli maɗo no yahugo ñanati waɗo masko waɗa ɗon kadi aɗa wonde saɓɓetaki
kanko de no ngaalaka ɓernde makko masalan ma yahande andi ɓor ko fi yaadu wona newnugol fi wiyete kon almashu o joni noon so tawi woni on jogui masgol hoore ɗum ɗon no ngaalaka ɓernde makko يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله قويل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بس بعد ذلك القرآن مقرأ ونقول نبي الله سبحانه وتعالى سيوم دارني كني رجل سنفاني كذا نقول رجل فاغسلوا لو تياري وجوهكم كتمون وأيديكم كتمون. أيضا سأفهم ده كبيركم وإذا قمتم كسنفاني كذا نقول ناكل إذا قمتم سندرني كذا أتنفاني قوم أديكوا أن يوم إذا أن يقولون سوري سنفاني كما قل جولا أريتكم واتدن هريك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لو تجيت من دين جود من دين إلى مرافق كتبولي yang kacupul amsa masku ngadi biru os kong kay monden wa ajulakum lotong kay demon deng ilal ka abain aka kolbul masam kolbul nata ne ko lotakum timode maida fa yaqulu innahu hakka fi sadri ay sara wonti indikando tawaqufu darande wa sakku ngesikke fil masjid ke masgol dun ka berndan do no sikki ka berndan sikki ka berndan fi dun ala khuffain ba'da al bawl ba'da wonti e gorgol to so ko ngom abil khait ma yawru nyanamo hal hadha jaizun inno dagi am la kadagaki on say fa bayyana lahu bangene musafwan ibn salin radiyallahu an qala law nama anna zalika dun jaizun dagi li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara wa yaminu bi idha kana sabadaka safara wa yasata yagal huni aw musafirin kullu na safara sadalati ke yasata yagal aw musafirin ma ko be yahobe alla yanzi wa tabi sulu khafa fahum pada khufu jam illa min janabatin ko nara kun do janaba walakin kono min ghaitin ko ngol orgo jano abawli ngi ko to suko dum ala gat masale gi mo yo do ay masku amani ala mulun annahu kun yambakhi hani iza askala alayhi shay'un sijil banimo hunde don sidi no jil an yas'ala lanato wa yabas odabita amman huwa a'lamu bi hadha al-shay umru ande nin do hunde dando joni say woni adjaso daim a hotti goddum ko anda alando jon so dunni andu tani dan so kange kadi hawdo ay mo lando ko hen dunni ha kadi na ma kadi ona ya golutum ala goddum ko lando andu ben fi modum fi sefa la ka ukade ella jonno ko ben yon hatta la yabga hada tawta heddaki fi qalbi ka bernama ko harajum ittena mimma sami'a ekonanikum pada la wayni no musikkiti ka bernama ko onno ngana ka bernama ko on sikka don tigiti gon olando no oda tawi ande ka henani mon almandi oda len o dayna tamo ko jangana ko dum dal ko sabajo mo andi fi mo ko dum yehi olandi li anna ba'da nas sabu yoga yimbe ben يسمع الشيء نحن هون من الأحكام مرنيا وجاء سرعية سريان كوجو يكون لا في نفسك وانكي انتي هرجم إتين فيبقى هدو متسككا وهدو رمسكتي مترددا ولا يهيلتو لا يسأل أحدا ولا نتاكا يقول يزيل عنه هذه السبحة إيوه مكو ونسك ونجيل بايكو جيل بنيم وهذا حتى أنكو بالجولنو عليكم أنت لأنه بس كنا الإنسان ينبغي نهاني له ندم أن يسأل ده لأنه تو حتى يصل ها يبتو إلى أمر فيك يطمئن إليه كود يتيمود بر مكونه ولا يبقى يتاك عنه مكو عنده كمكو كلكم عند أنا ما كنت في إنه على مكو أمريكم Atenam. Betul. Mal do. Pasuk mo. Sebab dapat nang salah dewan ko munat. Ada hak hantung kala. Yodar do atenam. Mungkin dapat so-so
jangirɗo mawɓe sport sabata ko addeɗe moom kadi ndaare kamɓe noma seeɗa tan suum min ɗon welna ha dartoɗa min welama dartoɗum hayre no newi ɗonde guewɗe hay sono woodi no wawɗo finde ga seeɗa ɗum tadi maratano wafumo tumta koyat manne sina ɗum kam somi anno warata an lomi dewnoga lawlaw ande ko na ko suadu fatatun yatimatun latima ɗum ɗon kam ko ɗum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقصة للمطالعة سعاد اليتيمة سعاد اليتيمة جوم اليتيمة سعاد فتاة كجو يتيمة اليتيمة لتيمة كجوني بايكم أنا أنتاروني توفيا والداها إن يمكن بمكو أنا مكو بمكو fatike yatimatun latima ande goton feƴƴini haɗen woodi ka gaaro fiile yumminowo seeɗa seeɗa makka ɗon joni siɗno hoota taƴi hannde kadi walam yatruk kalaha ɓe akkanaali jiwum kum cheyan hay e hunde wattarat o ɓittori li kasbi utiha fi faggitago fi mbuure makko hannde kadi ilal istikdami ha o ɗaɓɓi golloygo fi bayti ahadil agniyai ka suudu goɗɗo e alɗuɓɓen fa juila magarru amalihi waɗa ñiɓirde golle makko ɗen fil matbahi ka kuri tawi ko defowo wonde kadi on defowo o sorat o wonti telbas mo ɓorno al aswaba conci almumazzaqata seekiɗe alwashata tunuɗe conci tunuɗe ɗum andi woɓɓe ne jogoto paykum non baynama kanat nde laatino baynama kanat nde laatino kañum jiwon ko banatu nde laatino banatu sahibati al mansil jiwoyi jon galle ɗen yalbasna ɓenno ɓornoto no afharal aswaɓe ko ɓuura wasorede conci yeɗɗuɗi wajmala ha ko ɓuuri laɓede majji gasore ɗon ana conci pay koye patron ɓorto ko kel foti ko paɗe foti ko conci o ɓi mat ñinna maratan laawol goo haflatu moɓodiral sifafum fi desal moɓande kadi mottodiral fi desal fa sabat yahi banatu sahibil manzili ɓiɓɓe juuɓe jongalle ɗen ɓe yehi ka haaju to wa tarakna ɓe acci su'adu wahidatan ko bajjo fil bayti tawi kanko tu wonto bada qalili ɓawa seeɗa jaat ari ihdal ganiyati goto e alɗuɓe goto e sonnaɓe alɗuɓe li ziyarati fi juuragol sahibatil bayti debbo jon suudu noon fa lam tagid siwa su'adan o tawali toon e sina su'ad fa hasinat debbo on sunani haaliha alhaali ɓaykum kum fa hadarat laha o addani jibum kum siyaban conci fahiratan kankane ɗum conci mantorteɗi kelɗuɗi wa arsalat ha o imminimo ilal ihtifali ka mottodira ɗon yo yahu falafatati al anzara falafatati o yeƴƴintini al anzara guite yimɓe ɓen bi husni sabu laɓegol hindami ha jaɓɗal makko ngal o nasafati ha e laaɓal makko ngal tawa jaka jako jiwo laɓaɗo ni ala ka toon ko dankaka to woni haala ko ɗon ɗa so on haali andi conci laɓine goɗɗo so tawi ko maniɗo kono noon so tawi ko laɓaɗa saɓmala conci yeɗuɗi andotako faka sa o darsu men ɗo ko yowodirɗo e luka arabu on wona ko yowodiri e dina on hay e hunde
ko yaafi ɗum ɗo kadi kadina wana hunde wotere. asali ko kunjun ɗo won to jonci laaɓude ino gawa hara koɗo goɗɗo kadi andi ko ɗo darto nda jugo eni ara e leydi jangganakuji laaɓuɗo fokkati o woli fino sansota noon kañum haade goto ga hara on no ɓe jokkinde ɗum fino no yuɓɓunde ay ɓe yuɓɓindire fino ɗumanno tawi hawdi janago ay yarande par ce que ware bari sene usas mannike oɗi haajuji ala taɓi ɓeytan ɗum woni ko luttata kon goɗɗum go yana e dey tawa ɗum ɗon wiyete hannde on muñi ay voilà mi tañine ko dawayno non seeɗa nano dawta dawayno min ko ɗum andi kamɓe dawa e maɓɓe on e o dawa e men ɗon naggotum voilà yo naggotum emi ke wayse ni kamɓe kondiɗo ni ko bimbi kamɓe kamɓe no dawi ni ƴefte jallo ɓe woni e muɗum programme golle ko minata ko ɓe dey no fayda anda koye dengi mappana hay ɓenna tanen ɗon so tawi jawete disere yoni ay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون الله سبحانه وتعالى ويا قوم كنوا لا أسألكم عليه ملنداك يوم لتاكم عليه بيجتن دوبي دوبي مالا جوتي إن أجري ينجل بيان ونال إلى على الله كنك الله من الله تمام مراكل بيروم الجنة يقول يجي توايدا وما أنا ونال بطار الذين رسول بنا من قديم إنهم بيونال ملاقو إنهم كبل بهم ربهم يجون كبل بهم ولكن يكون من أراكم لريني أم لي أم قويم تجعلون مجيئكم عندي إن الكفر ملة واحدة ونكر بابي أن الله صلى الله عليه وسلم فما كتانك مولي بلالين سهيب الرومي أمار بن ياسر يقول نكون قرام بما يكل بما كونسنتراسيون في سكيد مسكين هوي أيوة بدو بروبوزيون من كيو إتو بدو بواتا وجود بدو يعني يلا بنا إنه وترى ربنا لا تطل الذين يعبدون ربهم بالغداة والعشي والعشي فندرا وجهه مودم بيمبي كي دي ترى ربنا أيوة كاركم بيني ويني بي وما أنا مونالي بتارد الذين رسلنا من قبل إنهم كانوا ملاقو ربهم غير يجرون ولكن يقول من أراكم دارينهم فمن كن بتجهلون مجانكم مجال تحالي ويا كم كن بمن ينصرني كم وصل من الله يا الله استين ضربتهم اسمي إلى الكبه هل كم وصل هيرو ولا سبب الكبه دوغني به أفلا تذكرون أن واجبتكم هاني كوجتون ولا أقول لكم من أنا لكم عندي كان خزائن الله سوت تنقل والله ما كسر ما كدين كقول بوون ولا علم الغيب كرمي أن ذاك ويرني ولا أقول مي أتحك إني ملك
malaikatu wala ɓur waali wiyataɗi lasino ɓen tasdari ɓe yawiti ɗum ayno ko guite moɗɗen ɓen ɓe yawiti ɗum guite moɗɗen lani otiyahumullahu hayra wonde allah koɓe moƴƴere wiyata ɗum few allah on alamon anduɗo kanko ɓuri andude ɓe ma fi anfusihim ko woni ka wonkiñi maɓɓe ɗin inino min isan den sasi ɗum laminal walamina koye toon ɓe mi jeeya daka noon so tawi goɗɗo gomɗinta ndaara fi o labaka ma mara conci ma mara hen aɗa yande ko siɗɗo maɗa haray wondu e makko aɓe kano considé wonde ɗum ɗon haade nakel kaalu ɓe ndiyano ko kayno bino kala jeyate altana gonɗi awi jimen faksar taji dalana aɗum kini wenjugol men tigi gon fiyo ngallal maɗa haɗa joni tigi toon fatini aɗani men mbima tailina kon fotoɗamen kokoɗamen fodde fi lette in kuntona so allah gueɗina haɗa katarino aɗude men roggi ɗum ñande lette ala lette asme gonnaɗe larino ɗon noon kamɓe ɗo e ɓuura sanko ɓe ñamino asuna ɓe mbayino joni allahumma in kana hada huwa alhaqa min indika fafi alayna yarda min as-samai aw asna bi azabin alim ka idi gaydal al-kufru millatun wahida en ko sey ko gongani tay ko go ma iwri in hada tay ko go kama iwri ari ko ñam to balete kaajalete yana kisa malete musu era ɗum ɓe naajana allah fewni men oɗo gonga tema jiyankoɓe ko ɗum waɗi mo saba yankoɓe mbawa waddi ñande ko fewno mowte bo Abou Soufiane o landi on compte o menen koye leydi yama men jeeya yimɓe jofoɓe on o kono jam on ade bolamen on to on ɗuma noon kadi ɓurɓe jofoyagal woko on kanko o few noon on no alah subahana ko gonga ko jippini ko gonga o naali allah fewni gonga allah tippi lette modega asama ma kaaƴi modega asama kaaƴen algoje ma lette muɗe naali allah fewni o fanki tawi hande kadi jaaɓi ka jaabaki aɗa jaaɓi ɗum waɗi seyno wagede sa jangga fankona jendotoɗa yalandaki ɗon goɗɗum accu han fuɗa landuɗa oɗo en secret ma ɗum a okkoto probléme ñande ko goɗɗo no wajade adda qur'an e sunna ɗumanno waajo goɗɗo goyni o modi o waaju mon no ɗumanni lan gon noon kono ngo jungo mon no sikkintinimmi ɗe jungo mon ko tawi ngo kanko no o sikki e miijo makko kanko gon ko taƴi o wujji o taƴa o kono singo ɗima sikkintinimmo ɗum tawi ko tawi kadi ko nano gon towde koyni ko fingo tigiti no sikkini o wawa ngoɗo min ko gere mi hono jihadi waji ko inte nahawa windo ko ɗo ngo taƴa jonon kadi jungo gujjo ko ñama ko watto taƴede nano an gonni tawi jiida wari kanko sendira ɗum andi ko hertingo yaw falano wala andi jungo gujjo ko ñama to taƴde kanko nan ngo ko jihadi no kare ngo taƴa fami ala ko moƴƴe noon dela koye fanko hay o landa ko heɓe ɗon fa moƴƴa so laala kadi ande no landora enen goɗɗo tawi joni waɗi hunde kadi dayno min waɗi hunde kaare anda no landora fi hen ɗum fiita a yano e nder dendagal peesu maɗa ɗo yana inni kullum rin muktabam tata lisani aw muslim tata lisani kala neɗɗo no suuɗi sengol ley ɗengal makko ngal fa ida takallama yurafu man huwa so wowli ande ko homri jooɗi ɗo tanki o wowli ala goɗɗum aɗon jiɓɓa ko hen ɗum joni rondi gande so wowli ande ɓen andere ko fiya kam jako gayɗa ko ɗeganas peñi ko ɓuri ɗum waɗi on tiye suɓay e programme ji ɗi yo noon si anda tun o kike ya koto edide ne darata tawa an tiga yaltoɗa hoore ma ƴiwoɗa hakaza o wi قال إنما يأتيكم بالله إن شاء وما أنتم بمعجزين كلام ɗon ayno ino kalɓe yanuh ko ayno ɓe nuh kadi yadaltana gonɗi aɓen jimin faksata ɗum ligguide ala ɓen jugol men fatinade ɗin ɓe mata iɗuna koko fiɗuɗamen e lette in kunta men soade guina ko sego gomu ɓe jeeɗa qala ɓe ma kamɓe annabi nuh innama yatikum bihi llah andu ko adanta on en
mo faala amma mo wona alu mu'minina lawotoɓe Allah subhanahu wa ta'ala o ma taala waade kala ko ngagero ɗo wala yanfa'u nafata on noon kadi nosohi laaɓan gollama ko mi laɓata on ko inna rabkum somi faadama an sala ko nimi laaɓanta on ko in kana sella no faala yuriɗo in kana salati Allah on Allah la yuriɗo faandi an yoko yakko nde jinaw wa rabbukum kanko ndio moɗon koyle jawna ko makko tore mo fof kadi ala man ko ɗon ko fala la bande on ko sella mo yon non jafsina ɗum ko na kam be wiye iftara ay bi ti Allah kam joni walde joni akode ko na ɗon ami ko ka be iftara on na ɗon ɗum ko be iftara to stay fekki ɓura mo la ɗo yeto stay fekki ɓura fa ala jami ala wona jani ko ta yendata min fekki ɗo ala nawde wa ana bari unum dandi ma to di mana ko ɗon bonnude on gas ko ala jami ana bari ma to di mun kala ko bonne mun nangirta jak beni wa hiya ma ila no fa da binu anna ko ni la yunagum inta min kam ka ma la illa man qad amana kuna be gondi be do wali wandi be gondi da hudi be o ta aja ko ko gal taben no alla do be gondi ta wala da isota ta ma kan ko la ti me fa be ho ala te hay do basna fulka mut illa nakan bi ayunina en denka kam sama de na me ayno wahayna wahayam sallallahu alaihi wa sallam ya rabbul wala tukhatibuni kunta ayno ande dan go be toni be tayo anda ko ben tawa anda ma ko na jabo wala tukhatibuni on sa nota ayno yo fil ladina be mutoni be inahum no ndimo ko ko yoro to e weltanike Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en timmini e tagu waɗi en julɓe en toriki Allah yo faami en ko on ɗen e janngude kon o newnana en gollitirde karamokoɓe men ɗo en toraniɓe Allah yo Allah winanɓe ɗum ɗo kaman dakke maɓɓe moƴƴo Allah waɗanɓe ɗum joddi adan haɗa darsuji men yottande ko ɗo dari haɗa en fuɗɗitoto e tenen inchallah hay ko en rewto darsuji ɗin gila hande ha e tenen on bimbi hara e wawi fuɗɗito e goɗɗi o kadi inchallah. Assalamu